Kubleyapi baro shakanek a video translation. Kanek a day kalanong kabaar jongka beginners level 5 English to Hindi and Khasi translation. Kibadon jingmut banang sngoba pe na do basdang hadubukut kanek a video knang bapin sngotu batip ya ki meaning. In English, is this dish spicy? Is this dish spicy? In Hindi, क्या ये डिश तीखी है? Sngabha haka Hindi क्या ये डिश तीखी है? In Khasi hatu kane kabam kalong kaba sat. Kanmabha haka English is this dish spicy? Kabumud haka Hindi क्या ये डिश तीखी है? Haka Khasi pat kabud hatu kane kabam kalong kabasat. In English, please make it less spicy. Sngabha haka English, please make it less spicy. In Hindi, कृपया इसे कम तीखा बनाइए. Sngabha haka Hindi, कृपया इसे कम तीखा बनाइए. In Khasi, sngoba shed kamduna jingsat ya kane. Kanma bhai kane haka English, please make it less spicy. Kabumud haka Hindi, कृपया इसे कम तीखा बनाइए. Haka Khasi pat kamut sngoba shed kamduna jingsat ya kane. In English, I am very hungry. I am very hungry. In Hindi, मुझे बहुत भूख लगी है. मुझे बहुत भूख लगी है. In Khasi nga la thngan bha. Kunma bhai kane haka English, I am very hungry. Kabumut haka Hindi, मुझे बहुत भूख लगी है. Haka Khasi pat kamut nga la thngan bha. In English, I want a full plate. I want a full plate. In Hindi, मुझे एक full plate चाहिए. Sngabha haka Hindi, मुझे एक full plate चाहिए. In Khasi, ngakwa kawai kaplyang badap. Kunma bhai kane haka English, I want a full plate. Kabumud haka Hindi, मुझे एक फुल प्लेट चाहिए. Haka Khasi pat kamut ngakwa kawai kaplyang badap. In English, I don't want onion. I don't want onion. In Hindi, मुझे प्याज नहीं चाहिए. Sngabha haka Hindi, मुझे प्याज नहीं चाहिए. In Khasi nga ngam kwa piat. Kanma bhai kane haka English, I don't want onion. Kabumud haka Hindi, मुझे प्याज नहीं चाहिए. Haka Khasi pat kamut nga ngam kwa piat. In English, please add extra gravy. Please add extra gravy. In Hindi, कृपया ज़्यादा ग्रेवी डालिए. Sngabha haka Hindi, कृपया ज़्यादा ग्रेवी डालिए. In Khasi, sngoba ai khambun ka gravy. Kanma bhai kane haka English, please add extra gravy. Kabumud haka Hindi, कृपया ज़्यादा ग्रेवी डालिए. Haka Khasi pat kamut sngoba ai khambun ka gravy. In English, how is the food? How is the food? In Hindi, खाना कैसा है? Sngabha haka Hindi, खाना कैसा है? In Khasi, kabam kalong kumno. Kanma bhai kane haka English, how is the food? Kabumud haka Hindi, खाना कैसा है? Haka Khasi pat kamut kabam kalong kumno. In English, can I get some more rice? Can I get some more rice? In Hindi,
क्या मुझे थोड़ा और चावल मिल सकता है? Kenapa haka Hindi क्या मुझे थोड़ा और चावल मिल सकता है? In Khasi nga la banyo ja shushu. Kenapa kene haka English can I get some more rice? Kabumur haka Hindi क्या मुझे थोड़ा और चावल मिल सकता है? Kabumur haka Khasi ngala banyo ja shushu. In English, please bring some water. Please bring some water. In Hindi, कृपया थोड़ा पानी लाइए. Kenapa haka Hindi कृपया थोड़ा पानी लाइए. In Khasi snobha wan ra khendiat. Kenapa kene haka English please bring some water. Kabumbar haka Hindi कृपया थोड़ा पानी लाइए. Haka Khasi pat kemut snobha wan ra khendiat. In English, this food is cold. This food is cold. In Hindi, ये खाना ठंडा है. Haka Hindi, ये खाना ठंडा है. In Khasi, kane ka bam ka lapja. Kenma bhai kane, haka English, this food is cold. Kabumbud haka Hindi, ये खाना ठंडा है. Haka Khasi pat kemut kane ka bam ka lapja. In English, how much is the total bill? How much is the total bill? In Hindi, कुल बिल कितना हुआ? Kenapa haka Hindi कुल बिल कितना हुआ? In Khasi la long katno ka bill baro. Kenapa kane haka English how much is the total bill? Kabumbar haka Hindi कुल बिल कितना हुआ? Haka Khasi pat kamut la long katno ka bill baro. In English, do you accept online payment? Do you accept online payment? In Hindi, क्या आप ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार करते हैं? Ngapha haka Hindi क्या आप ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार करते हैं? Haka Khasi hato phipdyang online payment. Kenma bhai kene haka English do you accept online payment? Kabumbur haka Hindi क्या आप ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार करते हैं? Haka Khasi pat kamut hato phipdyang online payment. In English, keep the change. Keep the change. In Hindi, बाकी रख लीजिए. Ngapha haka Hindi बाकी रख लीजिए. In Khasi bu no yapi kaba tam. Kenma bhai kane haka English keep the change. Kabumud haka Hindi बाकी रख लीजिए. Haka Khasi pat kamut bu no yapi kaba tam. In English, have a nice day. Have a nice day. In Hindi, आपका दिन शुभ हो. Ngapha haka Hindi आपका दिन शुभ हो. In Khasi kasngi jongphi kanlong kaba bha. Kenma bhai kane haka English have a nice day. Kabumbad haka Hindi आपका दिन शुभ हो. Haka Khasi pat kamut kasngi jongphi kanlong kaba bha. In English, visit again. Visit again. In Hindi, फिर आइए. Kenapa haka Hindi फिर आइए. In Khasi sawan biang sa shisin. Kenapa kene haka English visit again. Kabumud haka Hindi फिर आइए. Haka Khasi pat kamut sawan biang sa shisin.
khu ble ya phi baro sa chi sin biang nga kar men scam ba phila tip pat phila sno thu ka to ka ne lang ba ka ne ka video te par lok ya ka bam ta tang hang ne hi ngan second do bat phi ha ka ve pat ka video shu shu pe ya ka ne ka video bat practice na ka por chu ka por khnang ba phin la bat sno thu kloi kloi so stay safe and keep on learning.